buxele kaya leyi va humela timayisele ku chova mabari ya mati loko ri xile u ta kuma sesaganga leti 15 wa grocery wa ti-22 wa jewish wa ti-25 wa airtime wa ti-31 wa transport se wa swakudya swa siku rin'wana na rin'wana i taxi driver na vamakhenika that's why loko se tseka ku bela please call me ka selula ya wena swi ngo we u wela hala ka department of airtime you are the minister of finance unkulu wa munhu nga titekele hansi a va ti tshama ku bela please call me he baba he boti hlawe miduma ku chayeka ube moti chayekisa